Zazpi bider izan da garaia orten Urdaibai. Lidertza nagusi Bou Bizkaia ontziarentzat. Bi bider izan da 3. eta atzo 5. Sailkapen nagusian liderra 7 puntuko aldea du Hondarribiaren aurretik. Denboraldi borobila Bermiotarrake burutzen ari direna. Eta gaur lehenengo kaletik bigarren txandan izango ditugu lehian. Hortxe laguntziak epaien agindua jasotzen. Bandera txuria. Urdaitiara Jaun Andreok martxan da bigarren txanda haue. Urdaibai lehenengo kalean, bigarrenean Donostiarra Ontzia, 3. Kabo, 4. Ondarroa. Hogei segundoa bete dira dagoeneko txandak aurrera darrai. Etoren bai, saiku aurrera. Txaloa bien bitartean Bizkaitar Ontziarentzat Jaun Andreok lehenengo txandan. Estropada bikaina burututa, mejor registro en meta para la embarcación de Kaiku. Enhorabuena. El tiempo a batir en la línea de llegada. El aplauso también para la embarcación de Tirán. Ganado un pasito más para alcanzar esa 11ª posición. Regata, luchando por eludir ese descenso. Enhorabuena también para ellos. Las embarcaciones de la primera tanda que van saliendo entre tanto. Urdaibai que marca ya la punta de regata. Mismo registro para la Donostiarra. Cabo a 2. La embarcación de Ondarroa a 4 segundos. Sigue la lucha en la punta de regata entre Urdaibai y la Donostiarra. Hor txaloak San Juan Ontziarentzat Jaun Andreok. Eurak ere borrokan 11. posturi defendatu. Da jalik eta puntu gehien batzen jarraitzeko. Como decimos, Urdaibai y Donostiarra bogando en punta de regata. Urdaibai bogando por la 1, Donostiarra en el límite entre la 2 y la 3. A un segundo cabo y a 7 segundos la embarcación de Ondarroa. San Pedro stop. Let's not president good people will make it better. Let's stick to the roots of Mother Nature. So change the rules and fuck the ruler. Let's do it, we can do it, we can do it. I see this time coming. We can do it, we can do it. I see this time coming. We can do it, I see this time coming. If you wanna live a life. Parian jarraitzen dute Urdaibaik eta Donostiarrak. Las tostas prácticamente alineadas para la embarcación de la Bou Bizkaia y la Donostiarra. Cabo también en esa lucha, bogando en línea con las otras dos embarcaciones. Ondarroa 7, 370 metros para la primera Ciaboga.
Tierra segundo batera. Y segundo Taracabo. Amarrera Ondarroa. Vamos a ver si consiguen mejorar el registro de San Pedro en 4:49. No van a conseguir mejorar ese tiempo. Y el tiempo de San Pedro, que de momento va a ser el mejor en la Cía Boga. Tiempo para Urdaibai, 4:55. A un segundo cabo a Bosch Donostiarra. Y a 12 segundos la embarcación de Ondarroa. Marcando punta de regata, pero sin abrir distancias todavía, con Donostiarra y Cabo bogando en el mismo segundo las tres. Ondarroa así, perdiendo 13 segundos. Vamos a ver, por tanto, cuál es el registro de Urdaibai y cuál es el tiempo comparativo también con esa tercera tanda, en la que vamos a ver si podría seguir recortando esa ventaja la embarcación de Hondarribia. De momento el registro de Urdaibai es el mejor de la tanda, pero Urdaibai estaría bogando todavía por detrás del registro de San Pedro, prácticamente en los tiempos de Kaiku de la primera tanda. Veamos a ver. También con las diferencias también, en lo que a la meteorología se refiere. El viento que poquito a poco va mostrando la mayor intensidad, favorable un largo de vuelta. Ya Urdaibai sí sería punta de regata por delante de San Pedro y de Kaiku también delante de su tanda. Cabo Vizcaya, que despliega sus alas ya en este segundo largo. 3 a la Donostiarra, 4 a Cabo, 17 a Ondarroa. Vamos a ver si la líder consigue, como decimos, recuperar su posición natural en la clasificación de la regata. Bostiometro Bigarrencia bogara con lau segundo la Donostiarra postera Cabo emezortzira Ondarroa. Orain bai Bou Bizkaia nagusi jaun Andreok. Bigarren txanda honetan lehiane. Nagusi unda berrogei metro. Urdaibai aurretik. Zazpira Donostiarra, bederatzira Cabo, 24 Ondarroa. Ahí está Urdaibai dominando la tanda en Eco Bilbao, que va a iniciar la maniobra de giro. Mikel Ojeda horrekalari lanetan. Ojeda que espaldina. Presturetan. Hortxe da Ziabogo Urdaibai
bederatzi hogei. 17 para Urdaibai. Para Donostiarra. A 8 segundos. A 10 segundos cabo. Eta hor da Jaun Andreok Ondarroa. 8. tokia lortuko du estropadan. Ondarroak ontziak 26 segundotara. Labontziak beraz. 3. Lucian murgilduta. Urdaibai. Estropada buru. Urdaibai nagusi 1000 metro irugarren, 1150 metro irugarren ziago garako. Amaika segundotara Donostiarra, amairura kabo. Eta 30 Ondarroa, 32 Ondarroa. Eta txanden arteko alderatzi horretan ere, San Juan eta Tiranek 14 segundoko aldea dute Ondarroaren aurretik. Ikusi egin behar aizearen evoluzioa nolakoa den. 3. txandan ere nola eragingo duen. Hortz izango baitira Urdaibairekin lehian. Ondarribia, Orio, Zierbena eta noski gaur etxean arraunean atzo 4. sailkatuta. Santurtziko, Sotera ontzia. You're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up, shake it up, tangled up. You can be waking up, make it up, tangled up. You can be faking it, making it for my love. Before this tragedy, don't get me tangled up. Jaun Andreok Urdaibai du estropada burua, baina Kaiku bigarren da, hortxe 4 segundotara. San Pedro ere 3. litzateke oraintxe Donostiarraren aurretik. Ondoren tiran, kabo. San Juan eta azkenik Ondarroa. 25 segundoko atzerapena du Ondarroak, San Juanekin, 39koa Urdaibairekin. Hortxe bakien eta korronte gehiago, lehen eta 3. luzeari eragingo diotenak. Gero eta ize gehiago ere kontra, lehen eta 3. luze horretan, itzulerakoan berriz. Bai korrontea eta baita izeare alde ikusi behar beraz. 3. txandan zer gertatzen den momentuz. Urdaibai estropada buruan. Kaiku 3 segundotara da Jaun Andreok. Txanden arteko alderatzi horretan. Baina esan dakoa, orain txari dira zaiena egiten bigarren txandakoak, itzulera luzean berreskuratu beharko lukete, aixiago erresago aritu beharko lukete, aizea eta korrontea alde dutela, eta hor eragin gehiago izango da bigarren txanda honetan lehenengoan baino eta ziurrenik 3. ere eragin gehiago izango du kontrako eta aldeko baldintza hoietan.
registro en 15.02, 2 segundos más rápido que Kaiku. A 11 ha parado el crono Cabo. A 14 Donostierra. Todavía queda tiempo para el paso de Ondarroa. Urdaibai bogando ya en el límite entre la calle 1 y la 0, bien pegado. Buscando la protección del muelle también con la Donostierra bogando a 14. Buscando el centro de la 1, Cabo bogando en el centro de la 2. Y Ondarroa que marca su registro a 46 segundos. Las 4 embarcaciones en el largo de vuelta. 3 segundos entre Urdaibai y Kaiku. Y vamos a ver si efectivamente las condiciones afectan más en esta segunda tanda, pero de momento manteniéndose en esas distancias Urdaibai y Kaiku. Cuarto largo de la regata, Palatos Jaun Andreok santurtziko helmuga marrara bidean Urdaibai nagusi, Bou Bizkaia aurretik 13 Cabo 15 Donostierra 58 Ondarroa. Kaiku oraintxe 4 segundotara. Ahí está Urdaibai marcando punta de regata, 400 metros para la llegada, 14 sobre Cabo, 18 sobre Donostierra y 51 Ondarroa en este momento. La comparativa con Kaiku que se vaya a 14 de ventaja para Urdaibai. Por tanto, el largo de vuelta que está favoreciendo y mucho a las embarcaciones de esta segunda tanda. Eta hortxe ditugu Jaun Andreok. Urdaibai, Kaiku, Cabo, Donostierra, San Pedro, Tirán, San Juan eta Ondarroa horiexek lehenengo 8 postuak. Eneco Bilbao, bere arraunlari azken esfortzua eskatzen lehenengo kaletik. Donostierra 19, Cabo zertxo baita aurrerago 16. Eta hortxe dira animoak Urdaibairentzat Jaun Andreok. Bou Bizkaia ontziak lortuko du garaipena bigarren. Bou Bizkaiak Jaun Andreok, hortxe dator Urdaibai. Azken paladetan, bizi arraunean Jaun Andreok. 20 minutuen behetik eta oso behetik gainera ezarriko du denbora. Jaun Andreok, Urdaibai denbora. 19:35. El registro de Urdaibai en línea de meta. Ahí está llegando Cabo también. Tiempo para Cabo, 19:52. Donostiarrarentzat denbora 19:57. Ahí está Urdaibai que ha marcado el mejor tiempo. Cabo segunda, 17. Kaiku tercera, 21.
prácticamente en el mismo registro la Donostiarra, que es cuarta, San Pedro quinta, Tirán sexta, San Juan séptima. Eta Jaun Andreok hortxe datorre Ondarroako ontzia, Antiguako amain Mugamarran 8. denbora lortuko du. Denbora Ondarroarentzat hogeita hamazazpi, a 1 minuto 02 la llegada para la embarcación de Ondarroa. El Mugamarran eta Laizter izango dugu Jaun Andreok, gurekin garailea, gaur bigarren txandatik garaile. Atzo 5. helmugan gaur lidertza hori berreskuratuta eta nola Jaun Andreok. Sailkapen nagusian 124 puntu. Batuko ditu bederatziko aldi Hondarribiari, segituan izango da Jaun Andreok sarie. El Mugamarran segituan sari banaketa ontzien Jaun Andreok. Gaurko protagonista nagusia segituan izango dugu Jaun Andreok, sari banaketa untzian. Liderrago gaur Santurtzin garaile, atzo 5. tokian sailkatu ostean berriro untzirik indartsuena baita Bou Bizkaia ontzia. Santurtziko 29. ikurrina jasoko du Jaun Andreok. Aintzane Urkijo alkatearen eskutik, Rebeka Fernandezek emango dio San Migueleko botella. Gonzon Rubio Santurtziko Kaxabankeko bulegoko zuzendariak diru txartela. Imanol Leza Eskotrengo zuzendariak txartela. Estibaliz Hernaez Eusko Jaurlaritzako Lehiakortasun teknologia eta berrikuntza sailburu ordeak emango dio Eskolapen Ligako maiota. Eta patroi honena Jaun Andreok Libia ontziaren tostetan beste estropada batez Ander Etxegoien izango da liderra Marta Collazos, Kaixabankeko Santurtziko bulegoko zuzendariak emango dio Ander Etxegoieni liderraren patroi honenaren maiota. Sari banaketa ontzian bien bitartean Urdaibaiko tostetan bere zaleen animoak. Marta Collazos que hace entrega de ese mayota al mejor patrón Ander Etxegoien, maillot de CaixaBank. Y la celebración en las tostas también de la Bou Bizkaia. Horda Jaun Andreok patroi honenaren maiota Ander Etxegoienentzat. Eta segituan Bou Bizkaia ontzi izango dugu sari banaketa ontzian, bide batez. Bere entrenatzaileari Joseba Fernandezi ere zorionak lorturiko garaipen berriagatik jasoko ditu talde osoari, ontzi osoari. Dagozkion sariak zorionak Urdaibai, bejon deizuela. Babesleak eta agintariak zain ontzian gaur Urdaibai saritzeko Borja Rodrigoren laguntza Zeneko Bilbao. Hortxe dugu sari banaketa ontzian Jaun Andreok lideraren maiota, Euskolapen Ligako maiota jasoko du Estibaliz Hernaezen eskutik. Imanol Leza Euskotreneko zuzendariak emango dio txartela. Hortxe da diru txartela txekea Gonzon Rubio Santurtziko CaixaBankeko bulegoko zuzendariaren eskutik. Rebeka Fernández que va a hacer entrega también de ese botellón de San Miguel. Con el que rápidamente va a mojar ya las tostas de la Bou Bizkaia. Hortxe da Jaun Andreok besoak gora, garaipena
Hortxe da, besarkada eta zorion mezua. Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Diputatuaren eskutik. Eta hori bai, Eitzane Urkijo, Santurtziko alkatearen eskutan. 29. Santurtziko Ikurriña Jaun-Andreok. Trapu airean, garaipen handia. Gaur Urdaibaik eskuratu duena. Entzun nahi ditugu noski zalen animoiek. Hortxe da Neko Bilbao. Arraun luzea helduta berriz ere Bou Bizkaia ontziaren tostetan. Eta segituan amaitzeko bizi nahi dugun irudia. Garaipenaren keinua. Izango dugu segituan Santurtziko Ikurriña Bou Bizkaiaren popan eta Neko Bilbauren agindupean arraunak gora, garaipena Jaun-Andreok, zorionak berriro, zorionak Urdaibai! Hor da Jaun-Andreok, hor garan berri eta horioko arraunlarien zorion keinu ere. Urdaibaiko arraunlariei. Honen bestez Jaun-Andreok agurtzeko ordua iritsi zaigu. Jaun-Andreok, zalen oiuekin, zalen animoekin, Urdaibaiko garaipenaren irudiarekin agurtuko dugu berriz ere. Ondo izan guztioi.